Nyathii moro ma nyako ma jadweche 9 kende olawgo kar thieth ma Eldoret bang' ka oroch ratiche e yor bembo gi chich moro e kar chung' od bura ma Matayos e kaunti ma Busia. Min nyathino wacho ni achijno ma iyango ni ne en miyo ilero ni ne olimo od miyono kaka Wendo kendo ne oweye korito nyathino. Kanyo ema koro noyangi ni otime tim makochno. Nyathino ochwale kar thieth ma Eldoret ne thieth moyiedhe kaluwore kod rach mar adhola ma en go. Nikamuuliza, wewe unalela na mtoto wangu malazi hapo, unataka nini? Ati mtoto ameamka, nilikuwa nambembeleza. Nikamwambia, unabembeleza ya nini? Si uachane na yeye. Ati wote tu nibembeleze, uachane na yeye. Kumbe kufunika mtoto kwa uso, mimi kufungua mtoto amesweat. Na mtoto anapiga tu nduru. Nikasema, mtoto shida nini? Kitu inamuuma kwa nguo ama kufunua mtoto damu inamwagika tu. After examination, the team that examined found that it was a third-degree tear. Under the management by Dr. Mabea, who is a fistula specialist, because this kid had developed what we call rectovaginal fistula. We have now stool coming through the private part of this girl. Not able to control stool now at 9 months.